dame i gospodo, uvijek je veliko zadovoljstvo, ali i obaveza kada se predstavlja neka knjiga Vojislava Šešelja, a hvala Bogu, ovo je broj 152 i sve. Na početku da otvorim prvu dilemu u naslovu ove knjige. Tu se nalaze dve reči koje mogu da budu istine. Globalistički i totalitarni. Jedno i drugo znači da nema alternative. Ne postoji mogućnost da se drugačije nešto razmišlja i ne postoji neka druga istina. Globalizam podrazumeva jednu uniformu za sve. Jedna uniforma za ceo svet. Jedan obrazac, jedan standard, po tom standardu moramo svi da izgledamo. Naravno da se ponašamo. Nema mesta za neke individualne razlike i nema mesta za nacionalno obeležje, jer globalizam podrazumeva nešto nadnacionalno. Pa neće biti razlike niti između muškarca i žena. To je tako globalizam. A totalitarnost znači sveukupnost. To znači da ta jedna istina ima apsolutnu moć, apsolutnu vlast, na svakom mestu može da se raširi i to obavezuje sve. I tu je sada Vojislav napravio jednu vrlo dobru sponu, sve je to prikazao kroz Haški tribunal. I zato u nomenklaturi ovih, ako mogu tako da kažem, stvaralačkih i naučnih dela, ovo jeste monografija koji je posvetio svoje sestri, jer Dragica Šešelj je verovatno obučenje nečega o čemu može da se ne bi tako jedna sestra može da vodi svoj brata. Voli ga od je rođen, neprekidno ga voli i dan danas ga, ako mogu tako da kažem, obožava i sa sretnom se drugi svaki dana šta se desiti sa njenim bratom. Nevinom ostati. Ova knjiga ima nekoliko dela. Prema kod prvog dela. Prvi deo se odnosi na samo formiranje Haškog tribunala. I tamo treći deo pravi vezu sa prvim, gde se prikazuje kako je nastao stalni sud za ratne zločine u Hagu, formiran Rimski statut. Onda da se vratimo malo znači da vidimo kako je to formiranje suda. U drugom delu nalaze se svedočanstva ljudi koji su pisali o Haškom tribunalu, ali se nalaze i svedočanstva dva ambasadora koji su kritikovali nemačku politiku krajem 90. godina i sve ono što je u to vreme Evropska zajednica radila sa srpskim narodom na celokupnoj teritoriji bivše SFRJ. I oni optužuju Zapad da je glavni kriv za brutalno razbijanje SFRJ i izazivanje krvoprolića koje se dešavalo nakon periodu Malog Kosova. Da se podsjetimo, Haški tribunal je nastao rezolucijom Saveta bezbednosti 25. maja 1993. godine. Nelegalno je nastao. Zašto? Zato što Savet bezbednosti kao izvršni organ Organizacije Ujedinjenih nacija nema zakonodavnu moć. Njegova jedina nadležnost po glavi 7 Povelje Ujedinjenih nacija jeste očuvanje i uspostavljanje mira u svetu. U okviru tih funkcija, uspostavljanje mira, održavanje mira u svetu, ne postoji funkcija pravosuđa, ne postoji funkcija formiranja suda koji bi mogao da sudi pojedincima. Jer u sistemu Ujedinjenih nacija postoji Međunarodni sud pravde gde se sudi država, gde se sude države međusobno. Od 1950. godine Ujedinjene nacije su pokušavale da naprave sud koji bi sudio pojedincima. Ali članice Ujedinjenih nacija nikada nisu prenele deo svoje suverene vlasti na Ujedinjene nacije kad su u pitanju građana. Već su sve zadržale ekskluzivno pravo da sude svojim građanima i da države preko svojih sudova sude eventualnim strancima ukoliko na njihovoj teritoriji izvrše nekog krivično dela. Najveća kritika formiranja Haškog tribunala nalazi se u prilogu rezolucije
od 25. maja 1993. godine, kojima je formiran Haški tribunal, da je u to vreme generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Butros Gali, napisao kritiku. I na taj način je pokazao da su strašno veliki politički pritisci da se napravi nešto što ne može da se napravi. 78 uglednih profesora međunarodnog prava 92. godine, kada se to sve krčkalo tamo kako da se uradi, je napisalo negativan stav, su izdali negativno mišljenje, da je nemoguće formirati takav sud. Oni su ga formirali uz pozivanje na sve međunarodne standarde. I naravno, nijedan od tih standarda se ne primenjuje. Čak imamo paradoksalnu situaciju da po statutu Haškog tribunala, sudije Haškog tribunala sebi pišu zakonik o postupku po kome će da sude. To bi isto bilo kao kada bi Vrhovni kasacioni sud na sednici, opštoj sednici svih sudija, doneo zakonik o krivičnom postupku. Pa to je nemoguće. Tako su oni u svom pravilniku o postupku i dokazima propisali i krivična dela za optužene u pritvoru, pa mi imamo paradoksalnu situaciju da je Vojislav Šešelj 3 puta bio optužen za nepoštovanje suda i kažnjen ukupno sa 57 meseci zatvora, a u 17 drugih postupaka koji su se vodili za nepoštovanje suda, svi su dobili ukupno 29 meseci zatvora. Pa imamo paradoksalnu situaciju da za to delo pravila 77a2 nepostupanje ili kršenje naloga suda o neobavezanjivanju bilo je 8 postupaka u Haškom tribunalu, 4 su se završila novčanom kaznom, jedan se završio sa 3 meseca zatvora i novčanom kaznom, to je Domagoj Margetić, koji je objavio 16 imena zaštićenih svedoka, tu između ostalog i Stjepana Mesića, u sudskom predmetu Vlasta Vlaškić, koji se vodio u to vreme u Haškom tribunalu, znači 3 meseca zatvora i nemojte pokušati sve vreme novčana kazna. Ovi smo Šešelj. Za to isto delo, navodno delo, 57 meseci. 15 meseci, 18 meseci, 2 godine, tako da je. Još je on jedini optužen. Jedini optužen ili jedini osuđen u Haškom tribunalu koji je proganjan za nepoštovanje suda, kao jedini optužen koji je Vojislav, a kao osuđeni Jokić. Za potpuno drugo delo što nije teo da se vrši. Oni koji su potplaćivali svedoke i protiv kojih je vođen postupak, dobijali su uslovne kazne, 4 meseca zatvora za 2 godine, a neki i novčane kazne. Ali Vojislav Šešelj 57 meseci. Specifično. Zašto specifično? Jeste. Najveći problem. Prvi antiglobalista u svijetu. To svi priznaju, to svi pošli. Da bi njega sklonili za političke scene Republike Srbije, da bi razorili i ovu Srbiju, i ovakvu Srbiju, prvo duhovno, teritorijalno i tako dalje, morali su da uklone Vojislava Šešelja sa političke scene. Verovatno ćete imati i promociju knjige Vikilijus i ja, pa ćete vidjeti sve depeše i završenih ambasada, kako u Beogradu, tako u Hagu, kolika je sprega i koliki je strah te moćne međunarodne zajednice pod navodnicima, kad je u pitanju Vojislav Šešelj. Jedan čovjek. Sam protiv svih. Hvala Bogu naučio se, od 82. godine je sam. I on zna šta znači pisana reč. I on je jedan od reči koji je svaku reč koju je na javnom mjestu izgovorio, koje je publikovao. Šta bi bilo da nije publikovao svoj govor iz Krkova? Šta bi bilo da nije publikovao miting koji je bio 4. avgusta 90. godine u Malom Zvorniku? A sećate se šta su hteli u Hagu, da ga predstavili za 2 godine, da je bio 92. godine nakon. Pa su izmišljali šta je rečeno tamo, Krkovcima, i Čanak, i Nataša Kandić, i tako dalje, i tako dalje. Sve pominjali Kašike, Dužice, Ekse, čitave.
sveta kosmička, svašta se ponovno. A onda crno na belo i tajac. Tajac. Zapamtite, 16. jula 1998. godine na međunarodnoj konferenciji u Rimu usvojen je takozvani Rimski statut stalnog suda za ratne zločine. Na međunarodnoj konferenciji u prisustvu predstavnika raznih država formirana je skupština potpisnica. Skupština potpisnica je kasnije donela pravila za suđenje. Čak je skupština odredila i elemente krivičnog dela za koji se sudi. A nije ostavila proizvoljnosti koja je prisutna u Haškom tribunalu, gde sudije same razmišljaju i same formulišu pravila. Te šta je zločin protiv čovečnosti, te koji su elementi, te šta je ovo, te šta je ono, i tako dalje. Dva međunarodna suda potpuno na dva različita načina